si Adriel. Halina tayo magbasa, magkulay, magsulat para matuto. Bye-bye, guys. Oh, teacher, salamat sa pagkain. Prutas, tinapay. God bless po, madam. Bye-bye. Sige na. Aral ka na. Hello, madam. Mang-aral na tayo para matuto. Week 5, igulis lading lupa. Daring king, kaili, karing lupa. King, wanan, tsakala, baka, tanding, lagyuda. Basan mo na tunggal-tunggal. Masaya, malungkot, minwa, tatakot. Okay, very good. Okay, bye-bye, madam. Basahin mo muna yan. Week 5, quarter. Gamit ing ugulis pika bityak ing ustong pakiramdam king ustong litrato. Ali! Basahin mo. Week 5, quarter. Bilugan yaing letrang malu kalupa na ning letrang at suking dane kaili. Bye-bye! Week 5, quarter. Kulayan yang lang berde ding kawon ating mi parewong pamilang. Birdie daw. Anong kulay yung bird Green. Okay. Week 5, first quarter. Ikawon lading salitang mi parewo karing balang dane.